Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula. Saya membaca surat Wadduha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhalan fahadah wa wajadaka a'ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.